Simple present tense. Things we do as a habit. අපි පුරුද්දක් ලෙස කරන දේවල්. I go to work every day. මම හැමදාම වැඩට යනවා. I go to work every day. I go to school every day. මම හැමදාම පාසල් යනවා. I go to school every day. I wake up early every day. මම හැමදාම වේලාසනින් අවදි වෙනවා. I wake up early every day. I walk every day. මම හැමදාම ඇවිදිනවා. I walk every day. She goes to work every day. ඇය හැමදාම වැඩට යනවා. She goes to work every day. He visits his parents every month. ඔහු සෑම මාසකම තම දෙමාපියන් බැලීමට පැමිණේ. He visits its parents every month. We play football on Sundays. අපි ඉරිදා පාපන්දු ක්‍රීඩා කරනවා. We play football on Sundays. They go to the library on Fridays. ඔවුන් සිකුරාදා පුස්තකාලයට යනවා. They go to the library on Fridays. Present continuous tense. The things that we are doing now. අපි දැන් කරන දේවල්. I am eating. මම කනවා. I am eating. I am walking. මම ඇවිදිනවා. I am walking. I am reading. මම කියවනවා. I am reading. She's working now. ඇය දැන් වැඩ කරනවා. She's working now. He is sleeping. ඔහු නිදාගෙන සිටී. He is sleeping. We are playing cricket. අපි ක්‍රිකට් ගහනවා. We are playing cricket. Past tense. The things we finished in the past. අපි අතීතයේ අවසන් කළ දේවල්. I ate rice yesterday. මම ඊයේ බත් කෑවා. I ate rice yesterday. I went to see my mother last month. මම ගිය මාසේ අම්මාව බලන්න ගියා. I went to see my mother last month. I made a cake last week. මම ගිය සතියේ කේක් එකක් හැදුවා. I made a cake last week. I found my book that I lost 3 days ago. දින 3කට පෙර මට නැති වූ මගේ පොත මට හමු විය. I found my book that I lost 3 days ago. He came to see me last week. එයා ගිය සතියේ මාව බලන්න ආවා. He came to see me last week. They saw him going to the supermarket. ඔහු සුපර්මාකට් එකට යනවා ඔවුන් දුටුවා. They saw him going to the supermarket. Present perfect tense. Past actions continue into present. අතීත ක්‍රියා වර්තමානයේ දක්වා පවතීම. Things we have done before. අපි කලින් කරපු දේවල්. I have seen him before. මම ඔහුව කලින් දැකලා තියෙනවා. I have seen him before. I have eaten this before. මම මේක කලින් කාලා තියෙනවා. I have eaten this before. I have gone there before.
මම කලින් එතනට ගිහින් තියෙනවා. I have gone there before. She has worked in that school before. ඇය මීට පෙර එම පාසල සේවය කර ඇත. She has worked in that school before. She has lived here for 5 years. ඇය අවුරුදු 5ක් මෙහි ජීවත් වේ. She has lived here for 5 years. Future tense. Things we do in the future. අපි අනාගතයේදී කරන දේවල්. I will come to see you tomorrow. මම හෙට එන්නම් ඔයාව බලන්න. I will come to see you tomorrow. I will go to the shop and buy your shirt next week. මම කඩේට ගිහින් ඔයාගේ කමිසය ලබන සතියේ ගන්නම්. I will go to the shop and buy your shirt next week. She is going to see her mother tomorrow. එයා හෙට අම්මව බලන්න යනවා. She is going to see her mother tomorrow. My sister is coming to see us next week. ලබන සතියේ නංගි අපිව බලන්න එනවා. My sister is coming to see us next week. Present perfect continuous tense. Action started in the past and is still continuing in the present. අතීතයේ පටන් ගත්ත ක්‍රියා වර්තමානයේ වෙමින් පවතිනවා. I have been cooking since morning. මම උදේ ඉඳන් උයනවා. I have been cooking since morning. I have been working since last night. මම ඊයේ රෑ ඉඳන් වැඩ කරනවා. I have been working since last night. She has been studying since morning. ඇය උදේ ඉඳන් පාඩම් කරනවා. She has been studying since morning. She has been working on her project for 2 weeks. ඇය සති දෙකක් තිස්සේ ඇගේ ව්‍යාපෘතිය වැඩ කරමින් සිටි. She has been working on her project for 2 weeks. My father has been working for 2 hours in the garden. තාත්තා පැය දෙකක් තිස්සේ වත්තේ වැඩ කරනවා. My father has been working for 2 hours in the garden.